Sesian ngi pidang subhai pi shikika ministry ka jongi kisur mane pada kini por ngan hikai pi kita ki chord progression tike kita ki chord progression kamut kar komya jongi chords te kini ka por ngan hikai shan tang no c pila ban i episode pila adab ngan hikai shan tang c namar ba kadai namenta ki pedang sedang te hadin dang adab ikini ka course ka badai namenta ki pedang sedang ngan sedang saka level intermediate mo hang tu ngan sai kai shibun ba ki khot sai te kumta kini blak sedang nang sombha ye sha ma ye sha le man ngi te kerpang i phi nam ta ki badang sedang te kini video ka dei nam ta jong phi te beling ngam I direct de jing rai ring abatai shai te ki chord progression te ki chord progression kamar kom ya jung ki chords babun jat ki kom ya ma ki progression ki ran bun jat te ngin shim ho we ki menta ho c ngin pe ki scale jong c sha kumba fila jutip c d e f g a b c p c d e f g a b c te ngin dai nhau ni do number pa da long we are lai sao san rio nhau pra te do ba pra do octave ma ni di c di ju tamba la de badan shijrong bat ka suruk la kham siang te ngin pet yu ni note C D E F G A B C te ngin pet gi chords ki badan how new C major scale way per way te is down no C major 1 so new notes ba are D minor 1 so E minor 1 so F major 1 so G major 1 so A minor 1 so B diminish the one behind C ma tingin om nginom kenche uni ma mau diuju maduni te uni B diminish ngin e na sha sharun na marang ngimpat un kam itu B diminish mentama tingin diminish chord up try gini bedang sedang ngan sebatai pat hadian da pila so thu e kenika progression te andangila weng unu diminish ngin yo lightly ki minor but lightly ki major ma te ngin pe kita ki lightly ki major kita C major ma u F major but u G major ma C major C E G to C major u F major F A C but u G major G B D te gitu kita ki lightly ki major tingin si pitch mendingin pitch minta saka lightly ki minor u D minor D F A D minor E G B E minor A C E A minor tingin i hang to ba kini ki major but ki minor ki don lai te kabamut ba lada kita ki major but ki minor ki don lang ni kamot ki don ro ka jingiadei ma way u major u ya dei but way u minor u ya dei but way major ki don me ka jingya dei ar artli te ki don lai kamot baro la long hendriu te kamot u major way u minor way ki don me ka jingiadei ma to in page show u C u ya dei but u relate la ni u ya dei but ni u A minor ma nang tau D minor new F chord ba sa F major u ya dei but u chord D minor but u G major u ya dei but u E minor P G E minor te balik ya dei in pe gi notes jong u C E G namar bagi share yang kata common tone ma namar bagi don yang kata common tone te ke common tone kamot ba kita ki notes ki badan how C iway lani R deh te ki notes ki badan how C ki don ru how A minor ngin pet u A minor chord u A u C u E tingin pet u C major pang u C u E but u G te P E ladang aplat nong new G but new A deh P E gitu ki common tone C E
Nomor bagi don kini ke common tone takadau kia relate lani kia don ke jingiadei ke bajan. Ma, tingin pe G. G major but E minor sekediang ma. Tingin pe yang ni ladang item ladang iweng ketika diang lang weng na E but ketika mon ladang iweng na G D ki common tone kini kini. Tu, takadau G we di bau E. Pi. Kemudian E minor chord udan yung note E G baru B G pat udan G B baru D. Tikini atli ki common tone mah takadau kia relate. Ti ini pek bakat duk pada F. Tingin pek iki note yung F A C D F A. Tinggal pelat na U D. Hang ni pada ngapelat na U C. Tikini common tone untuk F A F A. P. Tena tekadau kia don jingiadei ke bajan. Laban sengok tu ba lagi don lang kani ka chord progression. Tekadau kita don lang kani ka chord progression. Namal ba jingiadei way dan way chords. Ti hani ngapor ini pek ke kata ka chord progression ma. Te kebening kong. Ti chord progression kebening kong kadai major, tangki major baik. C F C G C F G C. Dengan ainuk sai pi ni syubum ta fitem atrai pari bible ma. Da fitem kum badang sedang ma nganumpat ya shwi chords dai pila penun kam tangki dengan major chords so. Atrai pari bible atrai pari bible atrai pari bible I kan stang shwananga atrai pari bible atrai pari bible atrai pari bible I kan stang shwananga. Pi itu light liki kini ki major ngatem. Teka tu kadai ke progression Iway, Sao, San. Kamu ni penukam tang kini ki major, light lagi major. PE ki badang sedang, pisau kumno ngatrai PE ke kasuk bah, tang light lagi chords pila bantem tu jumai. Nda don kaman ki tan ki chords sini stai. Te re ki nda pila tem pila kam nang bahai skiwi chords pin salak ban tap ski re menta pis dang shwatang gitu light lagi chords so kala biang pelan. Te pila ban tem mesin. Stang shwa nanga di plus 2 untuk tang light lagi major C F C G F Ni pila balik na 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 G C. Tiningkong pipen blien shwa kumni bentem. Naipat kerki banang kiwi chords banyat kiwi chords namar balai ting nyihaban itu shwa kini ki chords pi. Na pila itu bahagi chords pinsala banyat pinsaya la ban tap skiwi chords happening ma jong tu jing rai ti nai pat kerki kata na pidang sedang shim shwatang kini ki lightly ki major chords ma ta ini pet skawai ngin shim so minor ma ti kani progression ka ba r pada kalong kumni C ngin pinmi way minor C F 1 ki ong 1 4 6 nama boleh do 6 1 2 3 way R lai sao san rio ti chord ban rio A minor chord basan rio G kemudian item C F
A minor G. Te nganum tem style dengan tem simple bah kenang ba pi pila ban itu ikini chords. Te ngan trying nuksa ka jingrai ni ka walking in the light. Walking in the light of Jesus. Walking in the light of Jesus. Walking. F A minor. Walking. Pila ban itu ketu ke progression ki angka way, sao, Henrio, Sun. Pi, kamu kerkom ya chords kabun jat. Pila ban ong ba oh ketu ka jingrai walking in the light kaya chords no way, sao, Henrio, Sun. Kamu sin bang ong pi way, sao, Henrio, Sun plus to way di way. Bening kong di C nang ta pada ubasau di F nang ta ubah Henrio di way E minor nang ta ubasan di G pila so thu nang ta no ong progression kadai way, sao, Henrio, Sun. Way, sao, Henrio, Sun. Way, sao, Henrio, Sun. Come on. C, F, A minor, G. Tengah try pila syah yang tu, itu kah progression. Dia sekarang progression pada keba pendek kalau C, A minor 1 6 4 5 lani way, Henrio, sao, Sun. Menang ngilek way, sao, Henrio, Sun. Mentapat ngilek way, Henrio, sao, Sun. Kemudian C, A minor, F, G. Kita A minor, F, G. Tengah kuat pi berpin itu sui chords pin tem dah keba pi tem bisa tangkum ni. Tunggulah I am pi ningkong. Keba R tung ini pi biang nak bestang C tengah kuat pin tem bisa kum ni C F G C in late progression ba R C F A minor G balai C A minor F G C A minor F G. Tiga basau bat kebakat do and pen EP progression. Kadai C G A minor F C G A minor F C G A minor F. Tikitu kini basic progression lah ni kita ki ba ki bangidei ban tip ma kum ki badang sedang kenang ba ngin la ban tem kanung dengan jigrai tu bentar pila tip you chords ma bentar pila tip ngau ni du C ni du F ni du G ni A minor D minor E minor pila tip le ni chords tambah pin tem kum no pin tem kum no takadau ngidon kami kenika progression nga try pila syai benta balai nga ai kenika progression am hikai syai de jingrai marandang hikai jingrai kemun pinam so thu ma kan jenjar pi ban sutu bat pinang man tem tik tang tu jing rahi mang hikai dei deng hikai pat ni progression kamat pi sutu ba kan progression ka trikam kumno te da pila syai ni progression ka trikam kumno pen sestang man sutu te nga kwai pi ba pinam pat tem jing rai por practice syai da kini ki progression ma let no C or F ka progression ka mang apan hikai pi practice syai tang kum ta kala biang plat bat hadian pada sesdang ban tem bat kijing rai kan da tem bat kijing rai pada sestang bat peniha bagi chords lo nga try pula syai gat tu dia kuli shibon kapor ke jongki bat ngangit ba ke video kala erap ep bat ngin sa penmi shushu akini ki episode iban 1 kan dei bit shwa tang na ka benta ki badang sedang dia kuli shibon seisen bat tiasuk ublein kurkui ep bat ngin sa sempat hakoi ki episode